Trust Ayisiga ow'emyaka 28 enzarwa ya Kamuhanga z'omurimo ziracanje nyishema kandi atwire nakorera imirimo yo mu town ya Rubindi mu district ya Mbarara nuwaferira umwirwaro rya DC Medical Center omurwizwera aharwa mukaga bwanyuma y'eshaha nje yahiza kushemezwa mu mwana w'umwisiki na torovunaniza bwa naza mu kishenge cyo muzarse cyo banyorekere namugambira nti myenda tambara abantu aba babiro mwana na nyina mene abwo kuba nyoni nchimanyage ngwenda nyinenda yetigwire umwana atakozaro kandi orera nabwe rwaruzinjira umwana tukamusindika kashobora nazaho namushoborera yagira atite twaza kushemeza ataharo kese zindi ate nyinenda atugenda umuhereza amizi ne kwiguka okurugera hari nyina w'umugenzi hamwe na niba w'umugenzi ababireba mwino mwirwaro kubahereze kumuyo mu theater bakaza kumuhindura bashangarambiro mu cyambu cy'Eshagama bagambira bashaho babagira ngo tshine nshonga twagiye kumuhindura twashangagira mu cyambu cy'Eshagama nabuze umunanso w'abantu nteke niki tshine nshonga no kugira ngo enda yashumire kunkanye nende yangire ko opening icyo cya leta yaje umunonga banyuma y'idakika nkikume zindi ibayijam abana yonse mwana na wamgira ngo agaruka muhindura uza kumuhindura na washanga Eshagama nabwe yayiyongera aho imbere yatabukire aba bakagambira abashahungu babahibaro hayo kubohereza umwirwarira hango babatuma ambulance bagireta kunka bagaruka babimo mu rwire akanegerekitinga umwana wanjye already twamutira umpox notamo Mbarara twashanga bagarikire bakamushara ubwa kabiri tukumanya oba bakabine binte bayeberwe turukumanya obahino musogo baye basisire bageza aho bagarike yosha nabagukome kuba mugarire bagakaba mushara umuntu rwagabiri aba bongire bagirangwa birwaro bakabanza banga kubagambira ngo umwana wabo yabafaho abashaho batyo nuko kutoroka mu irwaro bakagenda no mutumi bakasiga bagukingira no mu theater ahabwe cyo mu Dr. Kiaresoro umuntu tokahize na dakikita na muntu wayihamusyo wamusigaho wagenda tuwa monitoringa there is no anyone to monitor nitobe to monitoring abantu batarashomere ene medicine kuyarjeraho ayitanye na gwamhindure bakamuheje umusiye to mu rugo ko banza ayitanye na gwamhindure nyina muhindura ateka ho mwana ayonka anyunyuta mu mirundesha bwanyuma y'abashaho kutoroka polisi ya Wizwera niyo yizireka iyo mutumbigwanya kufa mu theater bakagutwara hirwarero kuri rya Mbarara kandi kubacebire bashanganywa bamushemize bakashara umusogwabire gutashimire kusharwa ecyaretire yajwa mpaka ikira hakufa nyomkiba wo mushiki nyakutwarwa nyina wo mwana nisaba buringaniza nisaba abukozo go mwana hari eshaheje na yetenga keya erwas than me ikinta kubasi nizo buringaniza kureba at least ugo mwana yabake adfo mpaka ahamyaka mwenda ayo mwana kugira ari kugira hari nyina bar yargato musiyeta akatandika kushabe obunondo bw'ubanza akatandika kushabe cyo kuri batujyana n'amaresha mukaga yayeshengereza umwana yataga yahika kubagira atime muri yo numwihamu atkonka tumukutamo twagizaho kugamba na Dr. Kranma orumukama w'urwaro rya DC Medical Center eriyo mu Rwizwera kongesa umuzitu yabatarukuzukwata DPC wambara we yahamya makuraga kandi yagirango bariyo no bakora kucondoza kufa ku mwana ogu Trust zikirwe nyumuyobazi yo makaga bazirebe umurimo ziracanje nyishema hagati ye na kuno kucuramirwa motamu ekozurwe negira kubagire kushemeza umwana obu bamushemeza batine nafu braki kandi umwana wamushemeza oshemeye kubajyaho dire w'Eshagama kugira ngo haje in case Eshagama waje mutabaka batajina kandi na no musi varu yo musi tubara komere bayiza kumushemeza bakabaga koko bagembuzi ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.